Umntwana enkosi sibonga kakhulu Nkosi umsebenzi osowendekile ebholeni. Umntwana enkosi lesingakusho nje siba culture Nkosi kwekuthi thina vele nathi sesimele wona ema-final. Kepha ke siyathola lokhu sibhola isaya kuma semi-finals. Kungaba ngiko nje Nkosi lokuthi nathi Nkosi sifise lokhu simane kuhambe kahle kube dumsindo kuma semi-finals. Ihambe kahle kakhulu ema-team onke atiphathe kahle ayotilungiselela Nkosi. Khona siyeva lokhu bathi kwephuka tinduku kwendeke lokwanalo ephake simaswati sisivele simnyama se-Afrika. La unelithemba khona Nkosi vele kumcosha umuntu la nelithemba khona uthi akangayethembeni lakhe ngoma angayana lensimini vele asadinga abata kwayena lokuthi awu ngabe ngiyawubuya nemiphumela lengiyo yini. Bangaya Nkosi kepha kungabe sekuphazamisa kumbe lo mdlalo noma sekuphazamisa lomunye lacuthelene naye. Abaye nje abantu abathandaza khona bathandaze kahle kuze nabo batawungena banayo le confidence yokuthi batawuncoba. Mntwana enkosi kukhona lesikulungisako lesisakupheka Nkosi kepha ke ekutaba nguwe lo tawusibita Nkosi utawubuka le program ikakhulu ema-final Nkosi nase kufike isikhathi ukuthi kumbe kuyawube sesitshelwa kusema-final anini lesikulungisa nebhola Nkosi. Siyakuhlela nje naye ephoseka sisetawubukisana kukhona ushintsho lesitalweni laloluncane Nkosi. Noma sibuka Nkosi kulomnyaka ikakhulu bantu Nkosi sibabanga nemsebenzi lomkhulu welive labaye basiperformele ku grand closing kunemsebenzi lo Nkosi lo khona nakuphela lenyanga lesiwadiko wa 40 years. Ukhanza ukuthi labantu labaningi bangale nangala kepha ke Nkosi sitawusebenza kube kuhle. Sifuna Nkosi ubonela ushintsho kule final le. Ukhona lokunye lesitafaka Nkosi lokutaba lushintsho lesisakulungisa nebhola mntwana enkosi. Dlamini wekunene ngingacela wena Nkosi lothunywe inkosi ukuthi uhole lonke lelibandla lengwenyama cup Nkosi kube khona lokushoko Nkosi kulama team la kuma semi finals nakulo msebenzi wonke Nkosi. Nkosi Dlamini.